Nisam skonto imaš, brate, autoput. A, ima autoput, baba na glavi. Užas, mrtvi užas. Ne vjeraš šta si napravio s glavom. Kaos. Jel imate vi to na glavi? A može to i nije do slušajca, rupu, buraz. Ja imam, brate, izdubljenje. Isuse, pogledaj šta ja imam. Legendo, znači ovo nema nigdje na svijetu. Kunem ti se, gledaj mi rupu u glavi. Gledaj mi rupu u glavi, buraz. Au, to mi neker ima isto. Care, nisam u životu vidio da neko ovo na glavi ima. Onda je tebi koji njemu cigla na glavu spala. A kužiš, točno da mi dolaze slušalci. Isuse, kaos. Ki staza, euro. Buraz, ovo nema nigdje. Ovo je gore od Tyler Vana, ljudi. Ovo je gore od Tyler Vana. Bez zebancije. Tyler Van Head. Pogledajte kako ovaj brat glavi. Ovo je isti kurac. Ovako ću izgledat za 10 godina. Previše gurate slušalce dol na glavu. Vidi ovom burazeru glavu. Ovo je najjača glava ikad. Ovaj lik ima najjaču glavu ikad. Ovo što ja imam se ne vidi, aj naš, realna spika, ali ovaj lik ima najjaču glavu ikad. Jedino ovako mu vjerojatno pravo, tak će imen biti glava za godinu dana. Ovo ti kaj spoj tebe Makedonca. Ovo je spoj Makedonca i Tylera, i mene, sigurno. Isti Makedonac. Šta je smiješno Makedonac? Vidi Makedonac. Aj, Arome da te mutiram, brate. Makedonac AliExpressa, ljudi, 100%, 1/1. Ima i slika, evo, Smaga mi šalje, gledaj mrtvu sliku. Gledajte ljudi, idemo Tylerovim putom, gle ovo. Gledaj babe. We got this guy and this guy, this guy and this guy. Fucking amazing, man. Look at this head, brother. Ovom liku sigurno fali IQ-a, buraz, 100% zbog ovog. Znaš koliko ovdje fali pameti. Znaš koliko bi ja onda tek ima IQ-a da mi je takva glava? Pa ne 50 mogu naći, sigurno. Ja sam realno dobar, ovo je kaos.